say Dr. Bawumia after 2012 you court what will be MPP ni and you nko amema Bawumia was here nimdie e kire na mu say Supreme Court no kro na MPP for di for aha wo wa court so okodi dance ye bisa wa asem no so say we no eye den na ye say so you and I were not there na ni wa ka okodi mu dance na asem a wantimi anum dance be there wadi bem chachuchi kata na ebi so asem wo se me no mienu nyina na eni ho na mu mienu nyina na mu ni ho na wo ba betina bu so obedi dance ya ye den nipa no ba na ya ba be penti no e de ya kire se oye yi me se ne yire kura se di osi beje de ho Peace FM se ono de wo hwa wo ti se de ma no asasarasa e kira no asan beji no se enza nto aba na so se no onyama mpanyini do se no onyama mpanyini enti vice president no mfaso ni so no so san ko yi NAPO running mate no obeba ba ye vice president mfaso ni so wo Akufo Addo ba wa mo anya adwuma na wo so ko yi NAPO ye dey nkofo electronic ye be no ne obi ra force won ma wo ko asmi Ghana card no mo fa ma me ne de ba na akọ me mo ba be free mobile phone no 22 cities so obi di mobile phone we ma na ye 1000 cities na so ka se 22 cities bosumi bia wo de 44 years ne betu awi de no akọ obegigi ska no de te abronye nsem a waka kire nipa bi Kevin Taylor kra no nkita position bia we NDC mu ana oye wo no kra Kevin Taylor kita ne membership card de kire mu sam MPP fo me ye member eti ko ma MPP fo ne wo so wo issue statement wo mo Zito MPP na issue statement on behalf of Kevin Taylor no onye no ye member Kevin Taylor no ato se me ka kire mu ye MPP member ono a woka na no ye de no to nchan a abronye nsem a woka de fa President Mahama atemdidi o ya me ntimi fama no nka se a whole regional chairman etimi aba betena afidi anim se president no yiri kodwom obaya ne maid eno de mo ahunu se 777 ese se obi issue statement MPP ni bia ka asem me say MPP for no they rate themselves as number 1 citizens in the country eno ti na me pɛ wo masem wom de wom bi wom be ye bia wo mani so no wom free say ye obi de se tie bia enye Kevin Taylor wo ye police station executive officer Kevin Taylor wo ye constituency chairman na say wo ye communicating director na say wo ye de but Abronye de wo ye regional chairman wo New Patriotic Party ensem wo ka ye what ya sem wo kan wo say eye mate ni a wapon na dwum wasu adwuma apon no ho na ye de kaye ma no against driver ni a wono so aka kaye ache na wabro no wote ho no na wo tonko sei Abronye hwan ne sa driver ni dada ya wabro wote di kaye mu tonko di Abronye di ye Kennedy Agyapong kura mantimi anka not even wono an yiri so san be ye bi eno kura mantimi anka Kevin Taylor wo so ye NPP ni it is obi be patch de a wo ma NPP for no patch on behalf of Kevin Taylor change of government se yesesa aban bia na ewo wo mo a wo mo ka dwam adwam eye ne bone so ene ne papa so nyina because e wo bi wo ho no ma ekwan bi ene ne nua bi fa so nya bibi di bibre no ene aban no sesa ye no atua sai ni pa no wo se ne memo aye de na membre mu no na obi oso ye neutral te se me ya de bra me te hei me o mampanyin kofo aha me de free Lawrence ya o mampanyin Lawrence 1992 me nam twa ticket to Opono station my book man pay juma de why bi my teammate why book man my book man and me mu na me car what's our driver so my driver say ye car owner and my say ton car as a car de hodam car ho asem de so ho enu nti no na me hye mabrabo ase niam me ensa me feel me di see me ni so de edi kan ye say me run transport na de to so mienu ye say me ye kua na minye sika park ese a ma bie drug store juma wo nyina na ni so peso ye no se me wo sakan nu se me ye me kua enti me no anope makwafu ma bawo so duru hon se board ya kokko tu ya mu da ho mankoto ye wie a me yakwa akobie edan bi wo ha edan mu a me ma me ba ko ne dan anka ayi wonse ko bi abusu afie wutu ho no mo a na nka wo dan wo de ama ha da bi ye ya ha ontumi fa ma ha emu na me kura aduane I see enti me ko bo aban bi tiri so sesei ene nipa na wo no wo se aban no ba ya aye no wo bi sanse first na adwuma ba na wo ye na nso di adwuma na wo ye okay se first no na wo nya adwuma bia na wo se ya ene nso aban we ba ya wo nsan nya adwuma bia de adan na enye ena first adwuma na wo ye no eye den na abasa enti obi ho no bia no odan obi odan MP bi odan minister bi ene se minister no oni hobiem eti se ni panso se aye den a me de me na mmom me nim se ye kwa akoto aba na Ghana se na ti anka MPP be win election no na ye chen first na ye akoto aba na na me say
afedi omo MPP fo no bitimi kokofa aburu say wo MPP a person here to aburu no 20 cedis loka yes NDC buy e 5 cedis ye nyu obi nto na me no enti say bia den so kura ba bebu ye de ho so bo san akobo abai aduane no kura ye fa say aba bebu wo ho anu odi aba ye je ne de gu hoi wo di wo bi na che say nipa no amu no mo ye adwuma no na mo kokoye ne ba wie nso a enu so re na wo nyi obi a nso ma ni kompreni o obi obahu so kompreni bia ye NPP about 80%. Eti di adwuma ena no ye ne that first no ene adwuma no eye den because e bia wo adwuma na ye political appointment me mafuom ho na ye political appointment e bia wa adwuma ayi na Akufo Addo so na mkoti kokoo twa bode president mama ba mi committee kokoo mi twa bode enti me no kwa akoka se de na nsa ne ya bode be duro nwotwe enem kotwa beton ye ene ye ofa yire na me bia mi ja wo mo kwan ye ofa ba ko awu ana yire num ye ko ayi a wo mba be dase bode aduro mi nsa ne banchi no matu asade am wo bokro enti me kwa akobure mo hwan enti nipa no a wo no wo se niam mu aye din sensei no wo se wo behu se ya mpa wo so obisa na adwuma afese no wo ye enye wo de na no ka no fafa no a okay ebi kro po afese no wo kromfo ba bia ene kro baby no otimi edi ekọ no okoko wiewia na na edi security fo bi aba ho ntimi nko no so be kan sai okay I see dia no nti ma enkofo complain say mu aye den na wono obi a wono ni sika da wanya sika de akọ akoto bank kro aban nafa ya aban bi ba ye no no otua ma wo okay ene duru baby a adwadifo ni binum ni yenuanu binum so ni no kro mo man because according to yenia yenkofo statistics no say so ye wo mka say inflation nti na me da bia na sa brofosem ka say ye say first na inflation wo 54% and ye na aba 3.27 ni akeke kan sa wo kon so ani ma no wo say ye nteso okay I see but I say nkofo bebre hu say oman no mu ayeden a mu wo hu ababa wo ya sa smallish lady when nyini ye fence she don ana nanse o he complaints or complaining ene de wo kana omo no kra kire say time na MPP wo power no the way na omo a ebi omo social media omo ye influencers na de niema na omo hu no de omo ya na nkofo hwe go say sa niema ni nyina amba eti ono wuzu say ono she don we no je wo ka say na MPP go ho anu ye no wonim say da bia na sa ebe ye sa da MPP wo no ye so ye Ghana di no kire na mete ase wo ho kwan so wo kire na dwene nti na me say enipa bia na bia office wo dan wo mo kwan no mo fa so nya sika de bidedo no ebi enenente sa ena nsem bia first na wo kan na enipa bi tie na say ne wo nka sa nsem no a wo kokko kasa nsem no no mo adi wachi ahunu say o afna we kura say wo nka nsem papa bia no wo be den no ma ba behwe me de me na me ka say me de mi hunu na me ka say she don say ne ho kire no a me ho nkire me pa de me ho nkire because we are say ade ma ade ho kire ba kase pa ya no duane no me den wo kokko bia wo de me wi me kwakọ enwo gallon kura me enu sim ho na obi a wo describe no say na ta de wan ya de ni kura say ne ho kire na mpra he na wo a wo tutuntuma be say pofa ne ade ne akiri nyina enu ti na mka so obi ho kan na no fafa obi no on say sometimes nti wo gidi say obi ti say NAPO no say politicians no aba be gina ho ye ho kire yen say aban ba ye kura ye say ye ho kire yen oka e dia say obi adwene keke batenya sa nete ono anim say wono anasma wo ka no wo boa nti me ya na nya de wo ka ni nyina ne sese wo fa okay ma ate zito ene ese sa nete a wate asem no a asuom konti hene nana aso friends e kra nana obodade a otoso miensa achemasuom konti hene o say wa manyoku a ufiri mu sese de osu afiri ma ye MPP Dr. Mahamadu Bawumia say o preso ba be ye Ghana mampanyini abafofre beto no ne beginam dia ma NPP na na say se wa hwe ni video ni bi o say amamu anana ado danko Akufo Addo ene Dr. Mahamadu Bawumia bebu ye no aye krono amamu enti be ya yen retire mo be say 40 years na MPP betima retire MPP say utie na na sem na o kana MPP for so blast na pa say asama na na kana so peso onye o mo kasetia oh mum de papa no ehemfo wo Ghana nyina no wom se yese nanan mo nye politics but wo mutimi ka bi na me de me yense nanan
Sadia Bechini Beso na Bawumia president ya. Ono so so he nase. Okay. It is a wo hwe na nipa na wo mu koto aba ma no no. Oba na emu ade ya wo ho kwan se wo ye de wo ka bi. On say na Akufo Addo ne Dr. Bawumia. Maka wo mamamuo no wo mba bebu ye because hwe o menua. Said the Ghana for na Akufo Addo ne MPP for hypo Dr. Bawumia after court case in 2012. Ema obi anya ni mu gidie say o kata na ni kura say ya jama wo betumi ahye Ghana ma one ne yire Net2 president Mahamadu incompetent mama that's how now can wo as we describe say there say obi be Net2 din ne ya kokan obi ono na kotu din no me say maame Net2 mi din ya debla e na mo mutimi fire bi papa to de Net2 ya debla e na akiri obi fire bi to wo ne kofa din ne bae se mo na mo kire de be penti ma Ghana fo de bi o je se ko penti yo nipa no ye woni mu gidie okay yamfa na na mo hu ye na wo that time e fa sa wo ya mi commander e na ye be ko wo ba bi na wo su ya jiwidi e na akwa site se nkofo no strategy say ni ye de be ko ji say di ka ye wo de ya be ka na ye di achi mo we ji atum me say Dr. Bawumia after 2012 you court no wo obi MPP ni hia no yo nko amema Bawumia wo se ya animdie chia na mo chia from 2012 na eba no ya Bawumia e chire na mo hu say Supreme Court no kro na MPP fo di fo sito ore ase umpeni pa asemo a debi aha wo wakoko to so okodi dance ye bisa wasem no so say we no eye den na ye say so you and I were not there na ni wa ka ko dim dance na asem a wantimi anum dance be there wadi bem chachuchi kata na ebi so asem wo se mi no mienu nyina na eni ho na mo mienu nyina na mu ni ho na ne wo ba betena bi so obedi dance ya ye den wo ba bi kurampo no Dr. Bawumia say nanka nsese wo mkokoto aba wo ho obobo police station no be 20 ho pin sheet we nso ado de aba okay na wo ye nkokoto aba na police station for na mo mko ho no mko doy nya aba 20 na ado mko international so onim say ye nto aba de a nka say ye enam say ye nim say ye nto aba nti ya mfa obi anko na wo do obi akọ amena kwatere ho kura pink sheet wo so say nsese ye to aba wo ho mi aminu Akufo Opombenya wo frɛ me ne maka asɛm oso obi ba betena ni fie na me sesa Akufo we de mempe se wo be ba betena ha na o se yan wo no anso bi no hanya nti wo mu a na sa Akufo na me ka no ba wo no mbeka no be frɛ me na me se me se me mpenti me nyede me ma me ba de a de kyerɛ se na me pe okay wo nim se sese ye kɔto aba ho na nkora na aso mo kɔ ho no wo mo kɔ no mo kura so di kodwi I see so we timi de asuo mo hene ne de papa ro no me pe na se papa nka wo se ye himfu ni nyina sua because yi manfo no a mo deda wo ma no ho kire nyina no efa ho nefire yes nipa no ba na ya ba be penti no e de ya kire se oye yi me se ne yire kura se di osi beje ne ho Peace FM se ono de wo hwa wo ti se de ma no asasarasa e kira no asan beji no se enza nto aba na so se no nyama mpanyini do se no nyama mpanyi enti yi vice president no mfaso ni so no so san ko yi NAPO running mate no obeba be ye vice president emfaso ni so wo Akufo Addo ba wo amo anya adwuma na wo so ko yi NAPO ye den se na kire se ka zo man NAPO nya adwuma eni wo ko yi ye den I see na ye den na afa di oba be gina hodomo a wo se ade we you perform better na me so na we ba ye no ya no obekeka oh eto da wo ma contradict wo ko camera kasa bo age se nko kan bi hey miracle this time is it when you have to because was sitting there wow be call Dr. Mahamadu Bawumia so be kan ho asa no wan kan yi no be baw so aba na ye wontie ye ne ho asem be de kan ya nkan ye so so be me de Ghana card yakwa akofiri ka me so nim so oboa na me se Ghana card emutuo kura ye mfemfiri no so me boa wo wakofiri butuo wo Ghana card ya je se ya take you number chiri face ka brother na ho na Ghana card Ghana for ye kura Ghana card na wo baga open mutu e dia na de akogina o do kura ho na de be ma na wo de akofiri ka wo kwa na card nkofo electronic ye be num ne yi obi ra force wo ma wo kwa asem Ghana card num fa ma me ne de aba na akọ me mo ba be free mobile phone mo 22 cities so obi di mobile phone we ma na ye 1000 cities na so ka se 22 cities bosumi bia wo de 44 years ni betu awi de no awu no akro be gigiska no de to etu obi ba be ka asem we na wo se me ye nkonko kire mu ni edie ni sa
eti nam se wo mon kai wonya tete ne yenya no hwani hwani unzuro de miracles aka no se wono miracles aboaje no kura ba be ye bi e beka wono miracles aboaje na kura wono a wo ye bi e beka na nya na hia gba ka kire so oni right ana no so wonte me hu sa ahia gba ka kire no wo se wo ye de wo ko na wo ye ayi campaign ayi communication director campaign say we abawie ye wono no ye wono ahia gba no wono ye director of communication of party wono obetimi aye no but wono enye say ayi no eye ahia gba din so obeka kire ne say wasma wo kan de agya aka enu nti ne ho no de fa ho sa small kan fa so obi ani so na wo communicators no de ombeka say NDC fo ko yi wo mo nso flag bearer obeka ho asem the base fo enye de ombeka no ho asem say Kweku Addo party no wo organize wo ho ye no you obi amobeka no asem na wo se wo de wo why that ya wo de ko obi bom obi ma adie I see sa se wa wo kan yi se running mate ho asem no nansen asa eboboba se Dr. Mahamadu Bawumia because now as a MPPekuyi candidate intem said the be ya ombenya kwan no ma prepare that was the reason why mo call intem say nkofo hwe se ombaba be yi running mate nsem no adena of late I say eno so ba na competition because ebre no anamo ya amanyo sama na mo ba na running mate no we bia wu hu e den na aba mu sesia because sesia me no kasa sesia no aye competition dodo na say no her statement or mo twere ne say as it was done for Bawumia same as it also must be done for NAPO and say a free year you so acting boys gumu a onso so nya running mate obi the woman say makaza politics na wo mo ye no ho NPP no enka wosi yi enno ne di oba ho na ye OPP OPP na re Old Patriotic Party patriotism na dadafo na no me ye patriotic ntinka wo kan na ehu se new fo we de na ka ye new on patriotic so won be ye ni new dia na ka ye no bi a ye kan say any UP na ba ko no OPP na we na ye new on patriotic party na ba ko no so no won be fa din ba ko no PP dia na ye di oaba na ye Old Patriotic Party adenti na we mo patriotism na we obi a pedi ono a obenya enu nti yenkopam we ni yemfa we mra yenkopam we ni nyina so start 2008 from 2000 party na hwe ase bo nyina ye Dr. Bawumia no nkita party card na Akufo Addo Forson ma Akufo no mje no a wo mo nso antimi anka ho asem se dabi article no wo clear say you can say selection of running mate no the person must be a member for not less than 5 years. Yes. No way just say 1 year kura won kura card kura o ma che na ye card ma no Kwabena Agyapong no nyina jejereje na no hini nto no wo mo anim wo problem ni nyina wo na akofa ba wo mpanyin kofo ka ho wo mo ne Akufo na say Akufo Addo no nim ne pa wo papa ni mu ne pa no wuhu Akufo Addo ne hunu ni mo ne pa wo zuhu za ne pa no etu ode ne ba be ye den ni nyina chi wo san ba be kwa na wo wasan sai asan hye na chi sai Ghana fo nsan to aba ma no na sai be the whole world the vice president for wo matimi win election the whole world wo mu says sa ban na be ko na vice president metina David intense the whole world it is Sata Makarima Harris you say Kamara Harris no lose ya na mkaje zeki nato Ujafo nso beko sa US vice president no lose ya na so for two ma ba yi ata na ato ya you know ya na me ya channel ya na air din se yo mo popo wo mo wie ya na mse ye ki na ato because that time na Holland aba eyire ema wo mo no party no obi anya percentage no mo nso de ende wo mo nko run off yes say yen fo yi ne call election no me na me fa say me lead me nya 43% ya so we ni nya 8% ya me ne no kasa no de ndi support me no ano no yes me ye fresh election okay eti wo mo ye no party no lead ye no wo mo kasa so presidential candidate no wo mo mpe no ene wo mo nso de wo ma ne nye MPB a wa in parliament as independent candidate and omo nyina kokofa no ma ne ba be gina wo ma ne and omo de no ko he na no so da ho and am so ayeka na se beni he ya akora independent I see and a win I see edi and there bibia ni ho a se ye so about
running mate some said be enquire competition any constitution say the presidential candidate with consultation with the council of elders the woman any afedi ono ana wo pe no oho wo ayi ba kwa ya wo ye ne say ade na ha wo mo no wo mo anso ne kofa ba wo mo no anu asa de kro no ha wo mo an ne kofa ba wo pe so osi anu so wo mo na empini ma won sensi anu in the sense say hwe ye ba be ko parliamentary primary say wo mo be ko be kwai ba ko tua 4000 e de manipa 800 na che say 32 billion old Ghana cedis just 3.2 million say bibisa ya me kan 30 said me kan 32 billion no asan am obi a flat screen television ade no so ne trick ya ne say moma ayifo no Cadbury members ni nyina nkoto say sika we nyina ema wo mo so be kan wo mo nte ase wo mo anso na baba ko so select ni pa 700 also ma obi a 30 million ono so 21 billion individual say me call delegate for no eno no nka ho eti ade no a ha wo mo no wo ka ho asem a wo mo so mpene wo mo anso na ha wo mo na edi wo mo nya I see Zito say ababa say Ghana no say ye beji we atum be ye practice bi wa say obi be ye running mate na obeye vice president automatically I say the next election bia no nipa no pese oba be ye mampanyini enti ye select aden ne ye nhwa ansa na ya select because see obi a Dr. Mahamadu Bawumia be yini bia no the next election bi obe contest so no so ba won say wo hwa sa de start here former president Lawrence no de aka ayi bae Mills and I'm also the president Mama Bay. Yes. And this Muankasa na a driver ni wa mate me fan car and the woman na and people say alu mama o man fanama na na Akufo Addo na ekofa ayidi ba enti eno no de mi hu ni say e betimi ababa ye yirekete bi num na bi ye sese yete ayete yenim seje na opoku adwuma say NDC primary so obeko bi o so onko bi o so okobia o mbeto ama no so o montoma no nobody knows so hu enu nti no obi no wo pe na ayi na no so nkyere say wo baba ye so obi ababa ye friend say running mate be vice president no obey president ya san ga ne kalu mama be president and the end it is neither here nor there ronim say nyanya kura obaba ye running mate be vice president ni fie na no de se fata no bia ne nsa beka the end there mame fa won kosunwan recently ohu video na esi edun ketia ne Mahamadu Bawumia nyina call SD4 program na say unim bajo dem Dr. Bawumia ni patentre na ode na Akoto ni ko ade me hu video ba ko bia na em say General Mosquito said graduation bi okokeka ensem bi sa General Mosquito ba han de ode ne nto ato na gu ba bi no na General Mosquito ewie school defense na yibi when na or vice president me kai the graduation as no na vice president na presentation mo certificate award so no na General Mosquito nso adano no asemo no a Dr. Bawumia kan ho no o kan na jim general mai because o ka say ya te say se dun ketia beba na ye de nkra ma me se ye mfema no nti na sa platform no na hu hia dwumade bia nko ne de yo we ye mfa said enne mo bayi mo se mo be pede base ho asemati eti mo bayi me no maka koko ho asem dabi me no maka mafu ho asem dabi se me kan bia na ye bibi na be ma Kennedy aba so it is the next day no na se mo ba ha na me ware na mo ba eno mo ba eno no ye the base ho asem dabi aware nko mo ntine ba e bia me ba biem na ye birthday mo ba ye birthday at any point in a gathering bia no e wo so hu de mo ye wo ho SDF4 na him say wo mu school bi some mo di o anniversary na wo say SDF4 conference bi na wo de ye fundraising so de apɛ nti nka wo kɔ ye no wo beto sɛ wo afutuo kora na tu nkwalafo kwan ne nkwalafa so didi mpanyimfo atem wo politics ni kam fi sɛ no kora be beta sɛ mo ye nyamsomfo mo nkasa nkyerɛ mo nkwala no na ene social media na ba ye na obi afa camera si wa na odi mpanyimfo atem so wo mo ye akwanhwefo ampa sɛ de mo ye akwanhwefo ni mo ma mo nkwala nkosua bi aburofo na wo kwa akoda ho ka na wo no eniema wo do ano akeka awa nye se dun ketia general twasem ni pe
Wose dwumadie bia nkone nsɛm a yɛkɔka no ho enti mommɔ mpaye ma wɔ m na nyankopɔmfo wɔ mbɔne nkyɛ wɔ m fi sɛ nya dwumadie kɛseɛ sei na wɔn de amanyɔsɛm ɛbɛ sɛ General Mosito ka sɛ wɔbɛma Bawumia reply ebia saa bere nyina nkɔm de wɔ hotie fi sɛ nsɛm a nkɔ bɛka we yɛ na ho sɛ ga saa program na mbɔ Sa General Mosquito wa make statement bi. Wo se ye woni pa mienu e wo wiase a ono aninim de ani ni su ehunu a wa hunu wiase no. Ense se ono wo mu gi akinye. Hwan na hwan. Wo se duo di kan yi obi a wagini. E na de to so mienu yi obi a wonka no kore. Wo se sa nkofo no ntaa ne wo mu ni nsa wo so wo nsem bi ho. Na se o mu ano ma hia ho na Gyamfi Debi eti Dr. Bawumia no wo ka de besi su se wonim se Dr. Bawumia nka no kore. Enti do kana sembia wo pese woni no be twetwe enti no ma me hu se no nti no ka sa de ye nka ho hwe but an appropriate time say do be kete obe man mu yaye general obe mem yaye fe wono Bawumia na akora be bo na say as opposition leader as a former vice president no what say Kweku Owusu na o Kwaku kan bi di amomo a ne bone wasi wo mo de nkra ne ma no anti bi o mo nim se wo ba ho no ene wo mo de nkra ma no na dadada na General Mosquito wo ne party office na wo nfie ndie na wo ntimi mfa sa nkra no nkoma no ho na asode ho no na wo mo eye sa dwumadie na dwumadie ndie wo ntimi nka ho asem ye mfantu fo nye na kokofo na akoda aso Ghana ha sei no restriction be na wo aburutom Ghana ya restrict obi say obi entimi nkoto buru na hwan na aban bi koto na buru anu ode nka mo na mo koje ya buru obesia wo ECOWAS wo Dr. Bawumia wo na wo se nka esi edu nkatia ka kire say so se ya de aburofo ka de ani de koje ni wo ECOWAS wo ni Akufo Addo ho edu nti no wan pese wo bekeka nsem bi ma program be me say nka Cape Kosufo airport ne wo mo habo no mo nyina nka esi edu nkatia be da nka wo na nga akoye kadan o we na me ke se ya ba kadan na ba kwa jo so ba na general so hu se ya ma kadan etia ne me ne president ni we yeso ye 200,000 wo yi ni sika na we ndi osi mu ya nde agira kire eti that platform na nye ho na okoka ya we mu se eduka ade enkofo di fi ko bi se ni bi asma akoka bi nim di different vice president no na akoye wo eyi for the coinza for na kwa no kai mama wo de ka no we wono awon kan so ne burukios ma no te wono aso ka Bazito ebetumi aduru brebi na ebia Dr. Mahamadu Bawumia na MPP fo aba be hu se ene o mu ye ma menga sensi e o mu masem nim de obeka ka ko mu ma adenti no ma na adenti no mbeba se dem ka se wu nim de wa o kan e form 4 ni ba o kan se ma badwemba na te ase enti ebia o onu o mo ntena se na mo nya nhihye na use wadwene na fa boa o mo se de be yo betumi aba de enti a me ka so o mo ma ne se NPP no obia wo ba bia wo be free polling station wa ko electoral area na wa ko constituency enti se ye bibia national no national no ebo region no so na region na bo constituency so ansa na constituency na ba bo electoral area ni polling station na me be kwaifo no wo ma akora ka kire bo mbeka se zito die mu nya akora are me because wali teacher ni ba bi wo be kwai along the line na da bi obe fie no wa mama hwere ma de na ade a mi nsekura mu se no ye police station women organizer me nti wo mapam etira wama mahwere ma de na no ano along the line because of politics nti ase yakura anya adwuma na aware ni guye o ma za kofa no women organizer se wo hu nti me se be de be kwa wasan ye women organizer adenti a wade why ayu ze ne je senka ko bi so na me de obisa no se me de bi misa me anya asem bia na mbisa wo se o cassette MPP too much me cassette ya wo mo sa no mo ya kaso obi cassette obi a wote ase wala bia manchusu wede ni yi me cassette ya obi ada MPP mi ni obi atem da de obi ya de na senya party ya me ka ho ayakwa akoye ye amend constitution ya me ka ho me mpe wo masem na me face fact ena politics na ebinum feel say ye de ntro na ye say loyalty so ye me de me hu ni sa say me wo ka party no ho na ye ade aye na duoye ne beba me support enu nti na me se me nche danwo ne political party bia se ye the base ya Ghana first ya
Uni adaje kura obedi odo me koteta posters we pa ho wonye David 60 years said the first na we the base the only say and then so mobile phone it ma na say Canada for friend no say one person me voice no o ma me topic no na me voice na me send dey the to so ma I see that is send me have no my meeting na say te said the first na MPP ankasa de MPP ade na re miso tubo nsuka aye no what is the miso tubo nsuka was this NPP nsu ya wonum bio me so say MPP na say o de ya de bra MPP ye ntuma nka de bia medawum Zito ono wose nka NPP ni nsu ya enko wonum but me nso me de say former party na anya hwe kura ga o de kata ho ase beboa o kata Miss Enies an ka medawum NPP then on my wo say then on my there be o for party mre nya adwuma me no me me pɛ sɛ ase ye nyina yakɔ akɔtena sɛ dem ha ye obi ya mfa mpaboa ma na ye behu na me ana me di mu akɔtena me hye mra no na me hye mpaboa ana sɛ wo no aye kan ya wo kura na wo suggest ye na wo yire no de mpaboa ba ye kɔkɔ kan so aso nti ase timi kokotu Richard ya na ne se gongotu no because sɛ wo wene a obai wo sɛ man minister me so me ma no ampa no akotu no Ensemo ho Zito ni chenkomo Zito yanhwe we na keka ba no na no asemba ko aba se Abrante Kevin Taylor wakasa de etia omampanyini dada John Ajikumkufo ma wo se MPP for na ekurasi akọ internet no se ya no a omo kan pa se NDC official omo issue apology de ema kanima mpanyini sanse nsemo a Kevin Taylor ekeka kire no Nikwase okanesa we no as I say NPP dealing with Kevin Taylor na say omni NDC for esan say omu susu say Abrante ne ye adwuma edema NDC nti NDC for na mepa chew ohwe enu nti na say MPP no menyon bi mu enu nti wontumi nsem o keka kire gina na opoku agyeman ene president Mahama bra no ye former president no se wutie a wo hwere beho Abronye nsemu a waka kire nipa bi Kevin Taylor kura no nkita position bi a NDC mu ana oye wono kura Kevin Taylor kita ne membership card de kire mu sam MPP fo me ye member eti ko ma MPP fo ne wo so wo issue statement wo mo MPP fo ne issue statement Zito MPP na issue statement on behalf of Kevin Taylor no onye no ye member Kevin Taylor no ato se me ka kire me ye MPP member ono a woka na no ye de no to nchan a Abronye nsem a woka de fa ayi ho president mama atemdidio ya me ntimi fama no nka se a whole regional chairman etimi aba betena afidi anim se president no yiri kodwom obaaya ne maid eno je de mo hunu se sebi ese obi issue statement MPP ni bia kan asem me say MPP for no they rate themselves as number 1 citizens in the country eno ti na me pɛ wo masem wom de ombi bia ombe ye bia wo mani so no wom fi say ye obi de se tie bia enye Kevin Taylor wo ye police station executive officer bi Kevin Taylor wo ye constituency chairman na say wo ye communicating director na say wo ye de but Abronye de wo ye regional chairman wo New Patriotic Party ensem a wo ka ye 2024 aba ye kwa Akoto what ya small kan wo say eye mate ni a wapon na dwum wasu adwuma apon no ho na ye de kaye ma no against ka won driver ni a wono so aka kaye ache na wabro no wote ho no na wo tonko sei Abronye why ne sa driver ni dada ya wabro wote ni kaye mu tonko what din some way nyina gu nchen me na make no me de me ankasa de politics of insult me so but me person be condemn mo dia na Kennedy Agyapong kura de Abronye kura timi de ye no kura mo ntimi anka ho ase wodin mo am party no kura de Abronye de ye Kennedy Agyapong kura mo ntimi anka not even ono an yiri so san be ye bi eno kura mo ntimi anka Kevin Taylor was so ye NPP ni it is obi be patch out there wo MPP for no patch on behalf of Kevin Taylor me take no that is my
say chopper bi baby MPP for 19 ke beda be sorry na MPP letterhead general secretary assign say apology we apologize for our member Kevin Taylor just ade ni wo mo so di wo betimi asan ye say wo mo ntwere letter say e bia due to ni say ti ya exp ya free party ma ha so meti no dey na say wo hu say onyo mo member bi but for now there Kevin Taylor is a member of the MPP into wo mo na wo so wo mpachew Zito no o say the edu no dey as say MPP mo na be pachew e de ma Kevin Taylor enwie wo we Omampanyini John Dramani Mahama bae no de bibi bae friend Mahama Care. Yeah. Now no enura na hu so mabebu akonta bia be kire se obenye sika be se 6.1 million e de agu fund no. Wone bi no so din komom so Mahama oboa opeso oye bibi se ono so pe social intervention policy bi de abane aboni because already health insurance so ho. Adenti no Omampanyini Mahama be sande sa free primary health care na dia babra health insurance and so na say US no me the US me kai say no omo wo sa policy so Obama care so buy no obi aya aboa no eno ne yehwesia na Ghana ha yenya nkofo bi enemies of progress into the fact say ye wo health insurance na ne yire no ne president yire so a ono so ne foundation yesisi hospitals ne dia adan no omo nkase wo health ministry ni dia ne yire no so nya adan ni si na nsanya mi krom ha sei me ye appeal ye bra ye mpafo wow any wheelchair no ne niema from Lodina Foundation eno no eside obia ba opesu me da bia me kasa president e wo so ojanidin oso ojanidin ti ofu se bia Mahama Care bia obeye na kire so no ne care no kra de bia bibi ti se bia asthmatic patients any bia memfa ne se cancer can be bia wem na so de hwa eno so na echia we no ya dia eno no ya ese obi kokko criticize say ko mpe bibia eno so mu du ti se bia free senior high ana say capitation grant e be ma o bi o na sa de no obi aye bi e no no so do ofi say na ho odin betimi ono so betimi aye no me eniema bi o ha me de me so so me say the politics of insult me pe na politics of lies no me sa eniema no ono no aba be president e no say Mahama Care e bia wo eja be hyehye wo ana sa nkofo say na me so me say me de ba be hwa me nua Akufo Pombrinya ofura buruchire bae 2016 mu ho me ne no ye ko Samira Bawumia office e wo ayi ni maside ho baby wo me bra eni alaji gurusa na bra de koto nanim wanya accident no so no nya accident aburuchire no wonyina kwa ho nsresresika fizi de hihye agu akwam etie no no so pese wo ka maame no en support no na wo no waye first lady ne yemfa no office no mie support or the betting their support your friend say accident victims. Yes. Samira Bawumia so what? Me telephone number near the man who on the office the payment le. I'm from the coffee. Samira Bawumia. Na se go timi ye ene obi nya accident ene yesi bi kura e betwa ne nan anase e be na okay ene e care no so kura ye de artificial mpo aba ye de ama endo kura ngo nya bi wanye obi aba be jira no say na ye pe vice ye pe you first lady and ho ofe mu pe first lady and ho ofe man ko beauty contest e ho na ho ofefo ye sheda ye say ye pe ho ofefo na nye o memuro wonye ayi krompo ni kurukura enya meme ye ayi krompo na obubu nkofo adan tuguo over here first lady there ne over here ene say school dan kro bebu egu azemo mame no nwie anya omobo se na na ote se kofi juma ya kire no maso mi kura nya na nka mechi no me kura nka mi se no wotumi se to da ye me se me kura se me wotumi to da me fa se bi ni agro da me fa ni agro wo ka se mi nya abote na se mi obudi emfu me bonfu onimonyamfo Maxwell kofi juma ne ye kana se mi o kane KMA pendini kane mrahye bedwani de ma omanfo wo asokwa kane osoafo ene anayefa se okofi kane panyimpa odagi ho ya kire no a wo so wunya nanka abekire wono wo ka se wayo medie no no ankora wo akonya nko no abekire wayo enti saa na me so no akonya ka me so mechi no onye omobo enu ti na me ka se me ade MPP me join no ade a wo fi se wo de
yema obi wo de enye ma ade enye obi no wo de yema me mpesa ade no said we see kokotena 2012 na say ni video na security ya wo kan na wo yomi reporter no kure kan wo ye mami jeden wo so ba ye de oba be ye eti se wo no wo se ya che no kura no ye mo ba se me ami wo tumi sam chi ne ya kam so kam chede no kan ho so onye hwe oni na nsa no ade ye no ansa boka na me ade na MDC ba ye me chede so wo de wo kura position bia nti no so kwa ne kura position abi osusu said yes which hunting ni bi na oba no a wokoko si na nine no oba bia no wo office wo no no ni radio for interview na no wo kan sika no wo ye no wono wonim ka no a wo fa de ko ye no a ka ye beto no be say 300,000 no kokoto no 4,900 no we efe aban kwa koto bibia ne boarding aban bibia so ye ton a efo etwa butu ampa asam no waka no aban koto bibia ne bo den ba duru so oton ade kro nso afofofo because of so mo an to ni ka no be ko engine sim nko akure bi 50,000 watoka ni nyina 5,000 ko ba guasi o nya se nko e ko na so de ye engine nko akoto 50,000 ono so toka ni nyina no wato engine ka akoto ni 5,000 wo what mo se ko yanda te mo se okọ ye kura no yale na wo front man go di prepare agro wo hwe na se yade bi wo so a wo nsese woni emayi da se nka we kwa ngadi mse nka ye bisa o se nka obe plead on his behalf say aban hunu no mobo na ma so ko fidwa they say wenyi na me obi ani wonu ma ye che no o ye mobo sa na wotu 180 billion o de kwa kodo aburu wa bra musumu nim se na nka mu disika no kwa kotu ya ko wasefo aburu ni kakura nkenye aburu a mesika ama yeso akwa wasan kura aye forgery receipt kura dia kwa purchase cars bi wode ko ya okokoji sika no cars no so machines no so wa ankwa ankonye na wo de wadwune ese ya ye kan na president begina akonta mines onye galamsey bia ye fu ya ye we me koje framo wa grek fo no eno ne yedi duadua se de be makoko no hye wo wadua ado de be de fu ado ho ano enyini na wanya hu pie mienu kura na wo pese okopai bo so a jusa Akufo forestry kutu ya ho ka wa udua no no my forest wo bi di afidi akosimetu ni nyina to agum so wanya ebone me na maye bone mo mechi me ti ko fidwuma de wo hu se odi kwase hu no mo bo me so obi nua wakosre ne bra ama ni nua akopa bia 20,000 e de akoto agrek me 100 ato ankura ato pipe ama no watwa abeni nyina wi atua ni nua ka hihye mpie mienu ye bie factory ama waboka obi nso ye kokoto mama no ma watwa nyamfa so e na me kan say MPP de obi kura jeje susu boka ye be kwa kobie bank ya ma no nti obi jeje susu boka na Asante Bediatuo wetimi ahwe so koye national chairman asemi wi wati bida nya MPP mo abeti bi wo he ontimi oba be hu mo waye adwuma ma no me ya kokko bisa Wontumi bosontwe me na me ka ho wo mo ma Wontumi be ye chairman bosontwe na me kasa wo JMFM kontase ayi bi ayi foku adwuma bi na wo Wontumi e da wo be share bisa se foku zito se na newspaper review wo na wo ye twi na wo no MPP ona na wo NDC 44 me nkwa na me ye MPP ni JMFM na Wontumi one na boate wo funeral homes or renter adoane nkonyanom ne ade na CEO Atta for no me yetu be kwai o me yenta be kwai ni no wodo papa kurom kukufu na ye hometown wo be ye chairman na ayi no bosontwe so ni no de obo enso wo ma me kurom ye ni hometown wo kwa ye chairman wo after election no na ayi ni bosontwe ni wuye Wontumi me Saturday na wo wen ne ya obose me Wontumi wan na damfo nua ba ko ye frɛ no nash wan be ka ho ni ebo se bepem ne Wontumi me hu ni bi Wontumi na me kora metimi ache no nka me koche onso pa ye ka so man se Wontumi ye Wontumi aye onu nya na ga we che no kora some se metimi ache no na se se nka metimi so tie twi no se nka metimi ache no nka me kora nka me koche no ansa na mama no kora koche ko akoche bi ko kora wa do ka kora wa ye adwuma ma na wa hwe o ti the national yi sam no de odi bi ti onu go Wontumi mam emfa mo wani okay na kazata me ko mafum ko pempan ko no so odi ko akoye adwuma ma Wontumi de MPP kora na me obi kura da
Okay, say the SC nyina na ye bia kwan a party ne do fa so. Me na wo fa me fa kwan bia so. Me de nya me ya. De ye ya ba ko party ne ye me ya ye say MPP Kofi Poku Adu say gina party na name. Na me wo radio so ka party no MP nasem. No say Owusu no eko no wako independent no wo no de metwofo aba ho Fox FM. Alaso okoje aboye mdansi ni. Wun mama ne amehunu wa MPP. Obi na ya na me ni bi no na party no wo mo hu MPP wo dabe. Wo mo so mu MPP dabe. Wo mo kofre lo yo se Owusu mi san be kwai. Oko independent. Me nko na mkasa Makofi Adu se wo radio so. Se na mkasa bia na omo abetima tena se ehunu se ade omo ye wo no mo ni wa ni yi omo be pa o chew e bi omo be pe compensation bi kura de ama wo se de be ya. Compensation se de enem hia. Enema me yense wiase obi ahia no me obi. Me sole ade medie enye me wo. De obeda wo. De meda me wo. Atade am de be shekura de no kura de me nka ho ase. Me se da ko obi a wo so won de wo so ye yi no. Opa wo me ye nyina ye nkonkosan ne yesi bia ye yi 4 months na 6 months da bi obi abesesa na atade. Da bia agurade. Intimi de atade de intimi wo be pam cho no compensate me wo tade. Me ko be kwa sesi opon brinya fie ono efie no ameme bo anu ma yesi ye no obedem na wotwe me so kwa buruchire afe no ma na me dem me ne bi no wanandia tu na wote de no gra wanandia kuma se akra ba bia minya ba bi da etu ba be pam cho no amam de e se Dr. Bawumia after 2012 you court no wo obi MPP ni hia no yonko amema Bawumia wo se ya anim de e kire na mu se Supreme Court no kro na MPP fo di fo wo wa court so okodi dance ye bisa wasem no so se we no eye de na ye se so you and I we no de na ni wa ka kodim dance na asem a wantimi anum dance be de wadi bem chachuchi kata na ebi so asem wo se me no mienu nyina na eni ho na mu mienu nyina na mu ni ho na ne wo ba betena bu so obedi dance ya ye de nipa no ba na ya ba be penti no e de ya kire se oye yi me se ne yire kura se di osi beje ne ho Peace FM se ono de wo hwa wo ti se de ma no asasarasa e kira no asan be gina o se nza nto aba na so se no onyama mpanyini do se no onyama mpanyini enti yi vice president no mfaso ni so no so san ko yi napo running mate no obeba ba ye vice president mfaso ni so wo Akufo Addo ba wa mo anya adwuma na wo so ko yi napo ye dey nkofo electronic ye be no ne yi obi ra force won ma wo ko asem Ghana card no mo fa ma me ne de aba na akọ me mo ba be free mobile phone no 22 cities so obi di mobile phone we ma na ye 1000 cities na so ka se 22 cities busu mi bia wo de 44 years ne betu awi de no awu no akọ obegigi ska no de to abronye nsem a waka kire nipa bi Kevin Taylor kra no nkita position bia wo NDC mu ana o ye wo no kra Kevin Taylor kita ne membership card de kire mu sam MPP fo me ye member eti ko ma MPP fo ne wo so wo issue statement wo mo Zito MPP na issue statement on behalf of Kevin Taylor no nye no ye member Kevin Taylor no ato se me ka kire mu ye MPP member ono a wo ka na no ye de no to nchan abronye nsem a wo ka de fa President Mama atemdidio ya mi ntimi fama no nka se a whole regional chairman etimi aba betena afidie anim se president no yiri kodwom obaya ne maid eno de mo ahunu se sebi se obi issue statement MPP ni bia ka se me say MPP for no they rate themselves as number 1 citizens in the country eno ti na me pɛ wo masem wom de wom bibia wom beye bia wom ani so no wom free say ye obi de se tie bia enye Kevin Taylor wo ye police station executive officer Kevin Taylor wo ye constituency chairman na say wo ye communicating director na say wo ye de but Abronye de wo ye regional chairman wo New Patriotic Party ensem wo ka ye what ya sem wo kan wo say eye mate ni a wapon na dwum wasua dwuma apon no ho na ye de kaye ma no against driver ni a wono so aka kaye ache na waboro no wote ho no na wo tonko sei Abronye hwan ne sa driver ni dada ya waboro wote ni kaye mu tonko di Abronye di ye Kennedy Agyapong kura mo antimi anka not even wono an yiri so san be ye bi eno kura mo antimi anka Kevin Taylor wo so ye NPP ni it is obi be pacho de a wo mo NPP for no pacho on behalf of Kevin Taylor. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.